جنابند نوچن رادیو دنگی گلدن باش کدارین هیجا ایرو 13 کانونی 2024 روزا اینه لبروکسل ساعت 14 لآمده ساعت 16 امینو چین داویه پیشکش بکن دم آزادی ری براپویه لبنده و تشرین و پرا قراکوزاکی 210 چتا هاتن کشتن فرمانداری گشتی یا هیزین مجلس لشکری یا منبجه ده دربار شهر لبنده و تشرین و پرا قراکوزیت داخیانک نویسکی دا برفراهی داخیانی وهایه هیزین مجلس لشکری یا منبجه لدیجی ریشین کومین چتین دولتا ترکا داگرکر این لدیجی بنده و تشرین و پرا قراکوزاکی ده برخودانکه لهنگانه را برکرن هیزین ما پشتی سی روزان او ریشتیک برن چتا نچار مان کو برون بیلانچویا شر سی روزان لپرا قراکوزاکی و بنده و تشرین و هایه 142 چتا لبنده و تشرین 68 چتا لپرا قراکوزاکی تاوی 13 سرچتا بگشتی 210 چتا هاتن کشتن بصدان چتا جی بریندار بون 28 عربه لبنده و تشرین و 11 لپرا قراکوزاکی بگشتی 39 عربه لشکری ین چتیان و دولتا ترکین داگرکر هاتن روخاندن دو تانگ جی لبنده و تشرین و 4 تانگ جی لپرا قراکوزاکی بگشتی 6 تانگین دولتا ترکا داگرکر هاتن روخاندن 5 بالافرین خو کجی هاتن خستن لبنده و تشرین 20 موتورسیکلین چتیان هاتن روخاندن دبر خدان لهنگانه ده که هیزین مالدی جیوان ایریشان رابر کریه 8 شروانین ما شهید بون و 13 شروان جی بریندار بون عارف عفرینی ایشین خواه ین کوچبریه و دبیجن محمد حاجی شیخ و تراجیدیا ملبات خواه پشتی جارا دویمین یا کوچبریه آخوی و گوت دکم کجا دولتا ترکا داگرکر و چتین ویده لتل رفعته هفجینا منجی شهید کرن محمد شیخ و دازانین کو او 40 سالیه و گوت پشتی کوچبریه که گران و دجوار یا العفرینه از لگل ملبات خواه لحرم شهبه امام به دمک کو ما کاری خو دکر دبار مال خو پیک تانی و جنشکا و ایریشی مکرن دم جکار گهام مال خو من دید کو هفجینا من امینه حنان و پنج کسین دن هاتن شهید کرن کسین کو افکم کجی آدراندانه کرنجی چتین دولت ترک ین بناوی جیش الوطنی یعنی ارتشان اجتماعی یا سوری بون محمد شیخو د درباره پیشوازی کرن ریوبریا خسر دجی گوت ام سپاسیا ریوبریا خسر و حمو آلین کو آلیکاری دانه مدکن ام سپاسیا هزین رزگاری عفرینه هر ایجی دکن وان بفدکاریه که مزن ام پاراستن و گهاندن جهن اوله اگر ام برخوا ندن دولتا ترکا داگرکر و چتین وی کمکوژین مزنتر بکن شیرین ایبشی لعفرینه کو جبر ایریشن چتین دولتا ترک نچار ما کو جارا دویمین کوچ بکانی زمان کو و هیوی اخوا تجاری وندا نکن ببرخدانی و بسر بکوین و گوت جبر کو او واری میه او برخدان و بسر کوه گیشتن حاجز گودر بس فیفینه ببن چون فیفینه گیشتن نیوه فیفینه گو بفتلن احداث دوره احداث دامه دفتلن ماکینه لیور اتمی هیوار بی شورشه بی هنک شیر حلال لوتا ماکینه نشتن عمله نشتن کل فاطمه جی اندایی بی حاولت رفعت ما بی حتی خوگاند ما گیش جمع چاتا گیشته بین مدرسه موشات لفیفینه مدرسه موشات جی ماکینه ملبر سکنی بی چاتا لور سکنی بین راتله ما سکنی بو به فیشا کوویتن ما دامه فیشا کوویتن ما اش کلفاتی یعنی هم کلفاتی ما کشت بین مخو چاکر جمو کی نسار موتور ملوکی خو کر حمیزه خل پشمیر کی خو امراوینو فیشا کو ما کاتن امراوی دامو امراوینو جی و پر هاولگرتن
لهاولا خستن یعنی پر شباب ای گرتن ای راوی خو خالص کردن ام جمرن فلو بچاتا بم فیشا ما کات و راتله مع عجلات وموكنا الورتاف كاتن وما خو خالص كرام گشتن احداث دوره احداث جلور جهابين چاتا ام نور بس لو دار قرآن نکردن او لو دار چکی تنسیق هابی چوب یعنی زونم ما خو دار خالص کردن حتی ما خو گم طبخه وحتى بريفوجي دقو هارن اميتين لبيواتين هارن اميل بيواتين حتى بخوسيم رو قلت بيكو بيرا امتا شارجيكن امتا فاحسين تشكدو درافي يعني بمارو واد بين دبي هارن اميتين ونكدو درافن اميتين وامي دي صوتين خيرا لما هونو دكن بونج ما خيرا زنبي في اطفال نوتشيا اطفال دمران زنبي فيجن نوتشيا زنبي في قچك نوتشيا زنبي في مر نوتشيا ام دايشن ام دخوازم بس بوريك نوني خو ام جيكي فاحسوي ام ساري خدين سار بولگي كي فاحسوي ام تشتينو خوزن جوا هوا خیر لما اونا کرنا ام نزونن لا خودی جنا راضی بن خودی باری و ملتی رو که خودی الموار رحمه یا ربی خودی دست خص ملتی ما رب بگیره روزنامه‌وان حیدر احمد جوو پشتوانی روجاوای کردستان بانگ لپارتی خستن و ناوندین پرورده و مدیای کرکو به پرسیاری خو رابن و گوت پشتگیری روجاوای کردستان ارکک اخلاقی و نتویه روجاوای کردستان هیویا همو گلی کرده هیوی دارم باشور باکور و روجلاجی وک روجاوا ببن چافکانی هیویه کردین روجاوا بو ارکی بری و برنا اداری و پاراستنا مافی مروان ین همو جواکان این دینامیک باش نشاندانه دوی ام به سرکفتین روجاوا کیف خوش ببن هر کردی کو بلاوازبون روجاوا کیف خوش ببه دوی لکردبون خواه گمان بکه از وکه کردکه بدلو و رحی خواه لگل روجاوا ما نهال روجاوا ظلمکه تیکرن و تی خواستن کو کردن وی هرمی ورن تنکرن پشتگیری داینا روجاوا ارککی نتویی و اخلاقیه دوی کرد دوی قناغیده یک دنگی و هفگرتی بن و ببن خودی پاشا روجکا آزاد هفسروک دم پارتی استانبول مراد کالماز تکلداری روشنو یا لسوریه ریشن دولتا ترک آداگر کر و هلوست هزین دموکراسی ین ترکیه دجی آجانسا نوچین آفراتی را خفی کالماز وحد بیجه ترکیه دناوا 13 سالانده هر دم کریزا لسوریه کور کریه ایریشی دستکفتیین کردان کریه بکتنا اسدره مدید کو دولتا ترک همان سیاست دمشینه و بچتیان برماهین داعشیره ایریشی کردان دکه کالماز بانگا سوسیالیستین لی ترکیه کر و کو شورشا روجاوا بپاریزن و ها دوام کر خودی در کتنا لشورشا روجاوا جبو دموکرات بوینا ترکیه و آشتیا لروجلاتا ناوین گرینگه دویم جاریده پیویسته به نیسکادیه که حساس هیه هفسروکین گشتیین دم پارتی تولای حاتم اوغلاره و تنجر باکرهان بو بسروکی گشتی پارتی سعادت محمود آریکان را هفدیتنه که روتین کرن پشتی هفدیتین داخویانیه که هاتا داین و ها هاتا گوتن جبو آشتیا الهرمی هلوستا ترکیه گلکی گرینگه جبو که ترکیه کاربه برولکه پیشنگ بلیزه پیویسته پیشی دناوا خوده آشتی پیک بینه ده همان دمیده ام لسر تاین کرنا قیومان جی آخوین پارتیا سعادت جی دنافده 10 پارتین مخالفت کارکه پر گرینگ امزه کرن جبو را کرنا قانون قیومان کو برهما او حالیه به هفره تفگریان تولای حاتم اوغلاره هری داوی بالکشانده لسر گشدانی لسوریه او گوت آلوزیه که پرمزن هیه ده جیه که ترکیه جبو آشتیه که ماینده کار بکه مخابن بچتایان را ایریشی کردان او گلانده که کرد لسوریه نخطرن لسر اولهیه ترکیه نه برواجی وی مسوگریه اولهیه وی نه جبو ویجی دوی ترکیه دملدست وی سیاستا قریش و چتواری ترک بکه سروکی گشتی پارتیا سعادت محمود آریکان جی جبر سردانی سپاسیا شانده دم پارتیه کر
Komisyona Hukuk û Mafê Mirovan a Dem Partiye rapora binpêkirinên mafan eşkere kir. Rapor li navenda giştî hate eşkere kirin. Destpêkê Sevda Çelik Özbîngol axivî got ji kanûna 2023 heta niha di encama operasyonên qirkirina siyasî yên dijî partiyên wan de herî kêm 948 kes hatin binçavkirin, ji wan jî herî kêm 632 kes jî hatin girtin. Sevda Çelik Özbîngol da zanîn ku piştî hilbijartina 31 adara 2023 de li 8 şaredariyan ê wan qeyyûm hatin tayin kirin. Di sala 2024 de navenda giştî ji di nav de neh êrişên fîzîkî li ser avahiyên wan hatine kirin. 4 êrişên fîzîkî jî di dema lêgerin û mudaxeleyên hêzên ewlehiyê de hatin kirin. Li ser kursiyên meclisê jî du caran êrişê fîzîkî li ser wekîlan hatiye kirin û gelek caran jî ji ber axaftina bi Kurdî mîkrofon hatine girtin. Sevda Çelik Özbîngol têkildarî tecrida li girtîgeha Emiraliyê de jî ev tişt anî ziman. Bi taybetî jî ji bo bidawîkirina binpêkirînên mafan û çareserkirina pirsgirêkên li girtîgehan meser lêdan kirin û me xwest tecrîd were bidawîkirin. Komisyona me vê pêvajiyê dişopîne. Öztürk Türkdoğan jî têkildarî pirsgirêka Kurd de axivî û wiha got divê daxwaza hevdîtina bi birêz û calan re tavîlî bê qebûlkirin û çareseriyeke rastiyaqîne dest pê bike. Divê Tirkiye teqez û demildest tecrida li Emiraliyê bidawî bike. Welatparêza Kurd û dilxwaza civaka Êzîdî hediye alin li bajarê Almanya Hanoverê Langenhagenê duh koçî dawî kir. Hediye alin demeke dirêj li hemberî nexweşiya penceşêrê li ber xwe dida. Lêbelê nikarîbû bê rîzgarkirin û jiyana xwe ji desta. Cenazeyê hediye alin wê li gundê Hemdûnê yê Êlihê bêveşartin. Hediye alin dayîka 8 zarokan e û her wiha xwişka endama Konseya Serokatiya Giştî ya kecekê sozdar evesta bû. Li Mêrsînê di çerçeva êrişên qirkirina siyasî de 6 siyasetmedar û parêzvanên mafê mirovan hatin binçavkirin. Hevserokê Dem Partiyê yê Mêrsînê Reşad Aşan, HDP'ên Mêrsînê yê berê Fatma Gül Demirtağ, Alaeddin Erdoğan, Selman Gumbat. Hevserokê Şaxa İHA'da Mêrsînê Hevserokê Şaxa İHA'da Mêrsînê yê berê Ali Tanrı Verdî û Faik Kaplan jî di serdegirîtinên malan de hatin binçavkirin. Siyasetmedar di çerçeveya lêpirsîna ji alî serdozgariya Komarî ya Stenbolê de hatin binçavkirin. Kesên hatine binçavkirin li Mudiriyeta Polîsan a Mêrsînê têne girtin tê gotin ku binçavkiriyan wê bibin Stenbolê. Li Wanê jî di çerçeveya dosyaya şaredariya Esenyurtê ya Stenbolê Ehmed Özer de sê kes hatin binçavkirin. Di serdegirtinên malan de hevserokê DDP'yê berê Harun Okay, serokê Konseya Bajêr a şaredariya bajarê mezin a Wanê Fikret Doğan û li navçeya Bitlisê ya Tetwanê jî welatiyê bi navê Mustafa Dûner hatin binçavkirin. Kesên hatin binçavkirin birên Mudiriyeta Polîsan a li Wanê. Li Enqereyê jî serokê giştiyê Partiya Kedkaran a Sosyalîst SP Güneş Gümüş endama desteya rêveberî ya navendî MYK Gökçe Şen Türk jî di nav de 15 kes li Enqereyê û Stenbolê û İzmîrê serê sibehê di serdegirtinên malan de hatin binçavkirin. Her wiha hunermend Pinar Aydınlar jî hata binçavkirin. Hunermend Pinar Aydınlar ku di hevdîtinekî li Stenbolê de gotina netuncelî ji bo me Dêrsimeyê kir û weyneya Seyyid Rıza Hilgirt hata binçavkirin.
بله نوچه داوی شر دولتا ترکیه دا گرکر یا لهمبری خوزای باکوری کردستان دوام دکه به تایبتی لحریما بوتان و آمد خوزات ویران کرن و طالان کرن لگوندین در خستو جنازور این لجایه ده سالین 1990 ده هاتن شوتاندن جبو پترول خباتن ری هاتن دسپی کرن شینین وان گوندان لهمبری وان کریاران نرازی نشاندان شینین هرمی برتک نشانی وان خباتان دان آسیا سقوط دست نشان کرد که اولی دیجی وی لبرخوا بدن و دست جی گندی خواه برندن سعاد مرجانی جی وحاد بجه شرکت بتوایی برجواندی پاریز و زرار ددن خوزایی حکومت جی شرکت که ویه علی گند دوغاری جی کل همان گندی سوالکاریه دکه گوت ده سال نوتی ده جبر شوتاندنا گند ام دمکی لمرسینی مان از وگریام گند و من بریار دا کل گند بجیم لینها لور لپترول دگرن افکار زراره که مزن دده مروفان او خزایی سروکی کمیسیون باجیر هاویردور حقوق یا باروی آمده احمد اینانجی او نرخاندن جی کرن تشتاکو مدیت او بوکو دارین 100 سالی هاتن برین و دارستان هاتن ویران کرن و قر کرن ما افهمو بدمین بدیمنان ما قید کر و بلگه کرن ده درباره وی خباتا لیگرین الپترولی تو راپوره که چه ده تو نیه دبکو بلگین دستوری هاتبن گرتن لجبو هریمه که ورگرتنا رخصتا معدنی نای واتایکو وی دارن لوی هریمی بین برین امی تکلداری وی گلی بکن و شوبداری دوزه بن بله ماتن داوی بولتن خواه حتی بولتن اکیدن بمینین دخیر و خشیده دم باش